Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Bellrun News. Nṋe ndi Fitsi Komal, mimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Bellrun News. Mafhungo nga Rufhiwa Tshikovhele. Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo. U lafha ḽino ḽine ḽa vha na tshivhungu zwi nga vha na mbuyelo khulwane dza mutakalo wa mbilu. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Journal of Translational Medicine. U ya nga ngudo, tshivhungu tshi a ita uri zwitzhili zwi dzhene malofhani zwine zwi kwama mutakalo wa mbilu. Ngudo, successful endodontic treatment improves glucose and lipid metabolism. A longitudinal metabolomic study yo rangwa phanḓa nga King's College London. Kha nndwa ya u lwa na tshanduko ya kilima, mashango manzhi a khou vhea fulufhelo kha thandela dza u vusuludza maḓaka. Naho zwo ralo, vhasedzulusi u bva ETH Zurich vha ri fhethu hune ha khou vusuludzwa maḓaka ndi ya ndeme u fhira tshivhalo tsha miri yo ṱavhiwaho. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal Communication, Earth and Environment. Mudetshelesi a re na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kha vha ri fonele kha nomboro ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhudzhelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.